Haka arpo nyau tari ukul lalengkon kawai ke samla pule kabalatib kum kabari lang pengrup kalami syakhamat bandawa na ke sorkar jela bakadai ban penkalano ya kabha tungkam tungjam ni ke reservation policy haka badai ban bha no mar saupau na ke shispa na ke benta ke khasi bajantia kum bayo kajai benriu garu. Kum shibenta ban penklan ke jingdawa ban pentamai ban penklano ke reservation policy jong kejela. Kasamla pulih ke bari pengrup ak arp kendai trik kula lengkot ar hajar arpuar kal penlong ya ke signature campaign ne ke jingsoi kerteng ha parking lot amokar badakani ke jing ki ke bajai-jai bun ngot kilawan bani shimbenta. Kini kasamla pulih kal penpau ke jing kemen ne ke jing mi kipat ba ban ay jing kershan halor ke jingdawa ne ke benta kalawai jing samla kejela. Bad kala pentip bah katayo banwan kanit ban IT ke jingsoi kerteng ha menteri rang ba ke jelau Konrad Kongkal Sangma bandawa ban penkelano ke reservation na ke benta ki khasi jantia bat garo da ke bamang karpang syek samla ki bawan na kilong yeng ke beduna ha kayo kakot ka samla bari pengrup kalaong ba ke reservation policy jong ke jela ke de ke rimba kum tala de ban penkelano eka kat kum ke jingyat ke por ha ke bedai bat ke bahat na ke benta ke jing pulie bat ke tungkam tungjam. Kalau orang bagi nong mikmat bat kiha officer sengut ho bai kene kamat nrei kim don pat ekamen siem ban le ai kumta don kam ban penbor ki ban le ai no kalau orang syuk bamenta kayo ek jingkersan tang no MLA ka Shillong North uba Adelbert nongrum nrei hakini kisingi banwan ka kwa ban ye kendo bat ekren bat kisan pukundai ngut ki wei pat ki MLA ke jela ha ka bedai bat kene ke jingdawa namar kam kwa ban yat da kelenti jong ke jing ki ke bajur benar bu khasi udah ujuk dia ai saupau balai pat dia ka khasi bat dia ka cantia phi ai la ka jong ka diskonsil tang kane ka wei ka ba nak menta ka cing yo nong hi ka jong ki pen prai la ka jong ki ong bu penar udai wei u khasi udai do wei kum tangin ai kane ka diskonsil yo penar la ka jong yo khasi la ka jong ka bai ga resep polisi pat tidak benar phi ong bu udai uju penar bu khasi udai uju kai kata mana baba kelang ta teh haba menta hadu sanpur senam pitip ya kacing baklah ndai balai pila bin kumcu ngar pat ya ka sarkar baka hakane kacing rakhesan pusnam ke jongka bakan pai kemano kan gi sakane ka lenti bangiu khasiru nginyo alam kan ka jongka bakar pang kumayo karo om dai bangiu khasi ngatu pulang namar ngiu khasi ngelaya lupa teh tapi nang nadu maram shiru sya boy shiru sya cirang shiru sya kleriat ngidau cu khasi ka solution polisi kumno kala benang mukaro ti tang sitro ashthe kacing ya fair jong ka cing bun beriau ru la kacong kan no pin penya rengkat ya kacing bun beriau khasi batu karo sithe pin ong bau khasi udah ucu apa ka reservation bersih tang kata kadai baga ka bakong sando ka bangannya kadai kata ya kacing sensyar jong pi ba pin yo ban ya ba ma pin yo ban ya corruption pi ong bau lau chong ngin pen pra la kacong bagin yo ka skim la kacong bagin yo ka bah la kacong na central khasi lau chong ucentia lau chong kan diskonsil kami arteli kan bakai reservation bersih pat pi ong mu khasi ucentia udah ucu tang kata kulai sibon nang meleng jonga teng siba si kata ka jing baklasa ko we ndai jong ki pet ba ndai jong ka reservation policy ka mindset jong ki kalong bet garo khasi jantia what is the meaning of that reservation ka jing mut jong kata ka mut ban reserve ya gitu ki badai hok manu menta badai hok ndai gitu nanong kendong ndai gitu ki ngin reserve kanang ki backward section manu badai backward utu nanong kendong utu bamla pa school ki kemi pa baduk wala da dena garo ru kitu ki garo nanong kendong hatu ki yo ne am ya kan ne ka reservation ibu bet kita ka percentage okay percentage is one big factor but it's just a small part of it kam dai whole thing ki namar phinong bet ya ka percentage khasi jaintia hajo what is the meaning of that kumno pad ka khasi jaintia everywhere it's different DC different everything different comes to reservation pat kajo what is the meaning of that it will open a whole new communalism problem here so secondly reservation policy ka ta kumno ngi diban kali haka terms of education kan daman tangin keranya ka quota system daman ta ka quota system there's no planning pishong mit 40% garo kamud yu kata kamman jingmod they suppose kane kan new revise shubo kan kajing opinions jungi ka diba da revise pad ya ka reservation policy nginbo da ka target kan cut off marks kito bayo 50 kito kinyo ya kinyo banlong eligible ya ka quota kito ba mid 50 kimlong whether you're a khasi janta garo they ban meet ka to 50 because what happens is phidan ya ka reservation fine phishim ya ka to ka quota jong sarkar phi drop no shiteng
Pidram naman pimla ko babya ka studies. Wes mano kata. Wes reka ribo ro kawai. Wes ka productivity jong kari. How to we kanapat udan ability ban yo ya to kota ula ban penkio ka state. Da yo utu kana engineer ya ka ka kota education system. La don harai arlai teli ki technical industry sini. Pawairu industry dan balai naman kitu ki ba deserve kimyo. Balai kimyo because this very outdated reservation policy syong bet percentage khasi jain tia garo should divide ya ka community. What is the meaning of that? Secondly, ki jobs kan. Reservation hitap ya kata dan haki jobs ru. The hakum haki grade D, grade C, ay bakan sakut kum tu ba to 40% garo is fine. And kum ya ki grade A, ka bakta siya ya kalaway jungi, ya ki engineers, ki scientists, ki technical background mo, ya ki tu ay open reservation kan khasi jan tia garo 80% bet ay bakin ya kon para mangi. That's a very healthy competition because why? For the quality of the state. Show met 40% garo. De utu ubam laban ko ab ya ka tu ka job shubo let kam ya ka engineering ba pihak lead ya ka tu ka department shubo. You cannot cope with the job. You are lagging, you are dragging the state down ka productivity ka lakhre. Kan nomor ki engineers bon ndo mane ki shutre bella ki wana swigi papli ki la do bella swigi ble shibon ba pihak support pila do kat ya kan ni ka opportunity ban kamai. Ndai imagine utu kana nong kendong ba deserve ya ka reservation make pa kim la pa school ndai udan ka ability ban penkio ya kari. How to reservation kam belong mo yaki. But what happened is ka reservation policy bamenta it's very communal khasi jantia garo. That doesn't work anymore. Let's have a target. Let's have a very specific target. Ya nongi ko abo, heengi ko abo. Let's keep a percentage. Kumtaken. So ya katapan, I'm sure ki bureaucrats kindan kambon ka jing start banyanga. Tambangi put pressure ka government and nangila bandan meeting but baro ki amalia katakan bhashi pun nabenta ka region im daya ki community ndai category mano ba deserve.